өөрийн бодол, өөрийн хүч чадал, өөрийн гих бүх зүйлээ орхисон байх тэр үед нь 더 이상 아무것도 의지할 것이 없었을 때 одоо ямар ч найдах зүйл байхгүй болсон байгаа тэр цаг үед нь 주님이 찾아오셔서 일하기 시작하는 겁니다. эзэн түүн дээр очиж ажиллаж эхэлж байна. 오직 주님만 의지할 수밖에 없을 때 Зөвхөн бурхан л хамаг найдвар нь болох ёстой. 그때 주님은 역사하신다라는 겁니다. Тэр цаг үед эзэн ажиллаж байгаа юм. 낮아지는 그 광야의 훈련이 반드시 필요했기 때문에 하나님은 모세에게 그 시간을 허락하셨던 겁니다. Тэгэхээр ингэж өөрийгөө дорд болгох цөлийн дасгалжуулалт зайлшгүй хэрэгтэй байсан учраас л бурхан түүнийг цөл рүү явуулсан байна. 그 고난 속에서 모세는 낮아지는 법을 배운 겁니다. Тэр зовлон донд Мосе өөрийгөө дорд болгож чадсан. 희생하고 하나님께 충성하고 있는데 삶은 더 힘들고 고통스러울 때가 있습니다. За тэгэхээр би өөрийгөө золиослол зориулаад итгэмжид сайн амьдраад байхад амьдрал улам хэцүүдэд байх боломжтой. 잘하려고 애쓰는데 더 답답할 때가 있습니다. Уг нь би сайн байхыг хичээгээд байна гэтэл улам илүү твдмээр байгаад байна. 그럴 때 우리는 생각해야 되는 거예요. Ийм үедээ бид бодох ёстой. 모세를 생각해 보라는 거예요. Мойсег санах хэрэгтэй. 아, 이게 훈련의 광야구나. Энэ бол дасгалжуулалтын 나를 цөл. 훈련시키기 위해서 Намайг дасгалжуулахын тулд 지금 이 시간도 하나님이 나에게 허락하신 거구나. энэ цаг хугацааг бурхан надад зөвшөөрж байгаа юм байна. 내 신앙의 열정도 식은 것 같고 Миний итгэлийн одоо халуун сэтгэл байхгүй болчих. 교회 안에서 봉사하는 것도 큰 기쁨이 없고 Чуулгандаа үйлчлээд явхад хүртэл ямар ч баяр хөөр байхгүй болчих. 교회에 나가는 것도 힘들어서 겨우겨우 교회에 나가고 있는데 Энэ чуулгандаа очих нь хүртэл хэцүү байгаад л арай гэж бие чирэн барин чуулгандаа ирээл тэгж байна. 내가 교회를 나가야 될까 말아야 될까 매일같이 고민하고 있는 삶을 살아가고 있는데 За чуулган руугаа явах уу яах уу гэж өдөр болгон эргэлзэж тэнэгэлзэж байгаа тийм амьдрал руу би орцсон. 왜 하나님이 나에게 이런 시간을 주셨을까? За тэгвэл энэ үед бурхан яагаад надад тэр амьдралыг өгөв? 그 시간도 하나님이 필요하니까 주신 겁니다. Тэр цаг хугацаа надад хэрэгтэй учраас л бурхан түүнийг бас өгж байгаа байна. 광야인 거예요, 광야. Тэр бол цөл. 나를 훈련하는 시간인 겁니다. Намайг сургаж байгаа цаг хугацаа. 하나님이 내 마음을 낮추시려고, 교만한 내 마음을 낮추시려고 하는 겁니다. Бурхан бардам миний сэтгэлийг дорд болгох гэж байгаа хан. 겸손해지면요, Даруу болвол 걱정할 게 없어요. санаа зовх юм байхгүй. 두려울 게 없어요. Айх зүйл байхгүй. 이미 나의 모든 걸 다 내려놨으니까. Хэдийн би өөрийнхөө бүх зүйлийг доош нь тавьчихсан бол. 오직 하나님께 의지하는 것밖에는 방법이 없으니까. Зөвхөн бурханд л найдахаас өөр ямар ч арга байхгүй болох. 근데 내가 살아 있으니까 Гэтэл би гэдэг хүн өөрөө амьд сэрүүн байгаад байл. 갈등도 하는 겁니다. Тэгэх юм бол зөрчилдөөд байдаг. 열정도 식는 겁니다. Халуун сэтгэл хүрдэг. 왜 내 마음이 식었으니까. Ягаад вэ? Миний сэтгэл 그건 хүрч 내 байгаа учраас. 감정이 식은 거지. Энэ бол миний тэр сэтгэлийн хөөрл унтарсан байна. 하나님의 열심이 식은 것이 아니고 하나님이 나를 위해서 일하지 않는 것이 아니라는 겁니다. Бурхны хичээл зүтгэл хүрсэн юм биш. Бурхан огтхонч ажиллахгүй байгаа хэрэг биш бахан. 내 감정이 식은 거예요. Миний сэтгэлийн хөдөлгөөн хүрчихсэн. 우리의 감정은 좋았다 나빴다 할 수 있습니다. Бидний энэ сэтгэл нэг үе сайхан байжгаа дахиад унтрах боломжтой. 요동치는 바다 물결 같은 겁니다. Давлгаалах тэр далайн давлгаатай адилхан. 그게 내 마음인 거예요. Хүний сэтгэл тийм. 그 마음이 낮아질 대로 낮아지면 Тэгэхээр энэ сэтгэл бүр шалдаа буутлаа дорд болбол 하나님의 말씀이 내 속에 들어와서 역사하는 겁니다. Бурхны үг миний дотор орж ирснээр ажилдаг байна. 근데 내가 나를 붙잡고 있으면 Гэтэл би гэдэг хүн өөрөө байгаад байвал 결국 답답한 거예요. давчддаг байна. 왜 나는 능력이 없잖아요. Ягаад надад хүч байхгүй шүү 내 дээ. 능력은 고작해봐야 Миний хүч чадал байлаа гэхэд 세상에 사는 것밖에. энэ ертөнцийн дээр нэг амьдралаа л 근데 өнгөрүүлэх 세상에 사는 그 생명도 하나님이 주신 거잖아요. өөр аргагүй. Гэтэл энэ амьдралаа өнгөрүүлэх энэ амь насыг хүртэл бурхан цаана өгж байгаа үсттэй. 근데 우리는 그걸 붙잡고 있는 거예요. Гэтэл бид нар түүнээс зурдаг. 그걸 내려놓을 때 Түүнийгээ буулгаж тавих үе. 하나님이 그때 역사하신다라는 겁니다. Тэр үед бурхан ажиллах юм аа. 그래서 잘하려고 애쓰는데도 답답할 때 있습니다. Тийм болохоор би сайн амьдрах гэж хичээгээд байхад улам 열심히 хэцүүлээд байх боломжтой. 봉사하는데 Хичээнгүй үйлчлээд байна. 내 마음은 늘 냉랭한 거예요. Гэтэл миний сэтгэл ерөөсөө халуун биш хүүтэн биш бүлээн байгаа л. 누군가에게 사랑을 나눠줄 힘이 없는 거예요. Бас хэн нэг хайрлах хүчиж надад алга. 그럴 때 우리는 가만히 생각해 보시죠. Тийм үедээ нэг сайн бодох хэрэгтэй. 정말 조용히 귀를 기울이고 내 안에 성령이 하시는 말씀을 들어보시라는 거예요. Үнэхээр би чимээгүйхнэр чих тавин ариун сүнсний надад хэлэх үгийг би анхаарах хэрэгтэй. 모세가 광야에서 40년 훈련 받는 것처럼 Мойсе цөлд 40 жил сургагдж дасгалжуулагдсан шиг 왜 내 마음이 광야일까? яагаад миний сэтгэл цөл байна? 왜 이렇게 내 마음에 따뜻한 바람이 없을까? Яагаад миний сэтгэлд тэр халуун салхи байхгүй байна? 왜 이렇게 차가울까? Яагаад хүйтэн байна? 왜 열정이 없을까? Яагаад халуун сэтгэл алга? 왜 신앙에 힘이 없을까? Яагаад миний итгэлийн амьдрал хүчгүй байна? 모세가 광야에 서 있는 것처럼
Мосе цүл зогсож байсантай адилхан 낮아지는 시간인 겁니다. би дорд болж байгаа цаг хугацаа ах. 나를 겸손케 하는 시간인 겁니다. Намайг даруй болгож байгаа цаг хугацаа ах.